Nay, sabidong matnay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kaw. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidurduli na kita sa sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yamin gagayem. Sagmay na, saan mi aliwayan kagyaman kada kayo amin as supporters dahil drama tayo nga unay daytan kaka. Ken to'y YouTube channel tayo at Jor Drama Tips TV. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. At nabagasyaw, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Ne, si kamot gayam ti masabat ko manong gari. Away, papanam ngay. Agawin akon Apay, nagkapan nyo manong? Di tayan naman ng Josepa. Ay, daytay bakat ama jungera. Apay akas lama durman ka. Saan mat? Ngam, balay dagiti sugador, di balay na. No naggapo ka dita, di nakisugal ka mat manong gari? Saan? Anya nga rod ngay, tinaramid mo dita? Napanak nagsingir. Agpapautang ka gaya man. Anya nga, ito ipapautang mo manong? Nabilangak lang ida. Ha? Nabilangan? Sugal ang arod, tinakapautangam. Samad? Ako ra kaman. Kas kamot la imbestigaduran. Maditikas tanga aramid ti karoba, agimbestigar. No agimbestigar ti may sa tao, itipada na tao. Marites daytan. Anya? Ako ra kaman. Ada ba kasyaw? Ni, apa yung damdamagang? Agdamagak nga ron, agdamag kamay. Ada ba kasyaw? Ang mga no umutang iti bagas. Ay, awan bagas may. Ikan ka Ha? Ikanak iti bagas? Ikan ka, iti menos presyo. Ay, kunak no libre. Ay, saan kahit mo, menos presyo. Manungay. Nalaklakang ang presyo ti palengke. Manungarod. Makamuka namang presyo. Wow! Una yan nagsaya atan. Ipabagkat ko nga roda na. Unay daytan. Tatang, kabalan nyo ka di abagkatan ti kagudwa ka ba na bagas? Mamajak pa'y maunat ti bukot ka. Pagbagkatan na kiti nadagsayd. Awan mo't ngamin ni Manong. Apay, pangalaam iti bagas. Ni Manong Gari, aglaklako. Ay, ipabagkat mo na akin kuha na.
Menos presyo lang arudan. Kababain mo't isupat ti mang bagkat. Kun saan labas ta menos presyo tatang? Menos presyo? Kan jay kayat kupay a presyo. Anya, si kapay ti manggendeng numanaw. Wan tatang, manaw day ta agundaway. Na, unay daytan. Na, nagsaya atun ngay. Negosyang tigaya man ni Gare. Way, bakit nagsaya at ang negosyante? Kasta at tinigosyante, masapol ang nasayaat. Naragsak, kan man nakigayam, tapno ado ti suki na. Sana dayta ti kayat ko asaway. Anya nga rod ngay. Malaksid ang nalakatilako na. Si kapay ti mangedeng iti kayat mo aprisyaw. Na, nagsaya atan, unay daytan. Saan ka pa? Gumulpi tayo, iti talo ka ban. Total, negosyo naman. Nagadaw na itatalo ka ba? Unay daytan. Nagdinamagan dito barangay, bagas tinegosyo, Gare barok. Iso nga, ikanak mamatiti, may sakaban, kan si kapayan, ti mangbagkat, what? Ay, excuse man pa, Lola. Saan ang nagnignegosyo iti bagas? Anya nga ron nga tinegosyo, Awan, anya? Kanin baga na diling kan Karen, naglaklako kay ti bagas sa naglaka. medeng gindak, Lola. Saan ang naglaklako iti bagas? Nangruna pa inusak matlaang ti mangibagkat. Anya? Ken ad-adan sa anak nga aglako iti bagas no nangabakak. Ha? Nangabak ka? Ano ka siya nga raw, sugal ati negosyo. Naku na! Na, di nakbugbog sa akin imbaga na lang mo dahil sa kanyak. Kung saan pa na yan naktimang bugtak kanyak Ha? Nang nuna, nawan mo dati ilakom anala ka bagas. Ha? Talagaan nakarit ni Manong Gari Lola Miling. Nang runa, no nangabak iti sugal. Ay, kunakto pa ikat. Langgong na dya tao. Patpatsin yung tumot. Maamuan ni bakit na dayta? No digyera pa tari. Ay, lakit di Lola. Langgong nga tao. Ibaga to man kini bakit na intun sumangpaw. Ay, di yun ibagbaga Lola. Ngamen na uyong ni bakit na. Ay, bayam kadisnugan ni bakit na. Iti kasta, saan taon ngagsugal? Ha? Made ti sugal. Made ti sugador. Dakas dayta. Sa pakaalaan iti aggegennubat, aggegennubal, agsisina, ken aglakaw iti asawa. Ha? Kunak no aglako iti bagas Lola? Unay mo nga dahi taglako iti asawa? Kasta tinapuklan asugador. No saan nati balay nati lako na, te asawa na. Unay dahi tan Lola? Nanadiling, at nabagas yaw. Pautangan nak aya. Saan
Naba ka siguro manan iti sugalan niya. Saan mo ta? Amoy mo itanay gugusok ti bagas. Kunam idiasan. Adaya yung bagbagak ka na kayo akasta. Isumot ti kunan ni Nana Mileng. Kas lang ti bagakin ko na. Jak kaya ta siyak mo't lang ti pagbagkatan na ti bagas. Kunaklakit din nabangkrap kan. Iso nga insardeng mo ti aglako iti bagas. Awan pan nakabangkrap ko iti dayta, nana. So kalaan yun, di kagudwa ka ban. Apay atunggal aglako ka kat kagudwa ka banlaan. Kwa, na, tapno, nalakada lang nga bagkatan. Kat sandan nga ipabagkat kanyak. Unay daytan? Agkaraabakak matag. Mga babaka. Awanan di puunak. Easy. Anya nga easy nga bagbagam man. Aglako ka manan niti bagas. Naibus nga ruran. Awan pa'y kanikaw. Ada bagas yaw? Pautangan nakman. Niya, sikat aglaklako di bagas. Ita, sikat yung utang kanyak. Naitan. Leda, ada ba kasyaw? Sa anak pa yung mga lakim ka manong gari. Adu pa, iti bagas mita. Ay, nagsaya atan. Ha? Pautangan nakman mo. Anya? No di mo nang ulitag. Pautangan nakman mo. Sikat aglaklako, umutang kakit din. Naibus nga raw. Di gumatang ka man iti ilakom. Awan nga raw tigatang kaun. Anya? Kasano nga awanan tigatang mo? Napog nga raw dan. Anya? Gari, anya tinararamid mo, bayat iti panangkadkadwak iti anak tang agad adal iti syudad? Anya kumagay, kasi iti sigod agpakan iti dingwan, agdalos iti uneg, kanwar ti balay, aggaik ka iti root, kan daddo mapay. Aggaik ko nam? Katuan, bakit? Kitaan man day taalad ni, kitaam. Nakapuspuskol, ti root na. Imbag no dinagapunanan ti dosina karasaan iti kapuskol ti root na jablo ka. Ken ayan tay innem asako abagas. Innem abulan laeng ti kaawan mi dito'y balay. Agmay may saka, inibus mo ti innem akaban abagas, iti innem laeng abulan. Nene, ada mo dingwan na kadwa ka nang nangan, nagrarawot da. Pabasulem manan dagiti dingwan. Amom ngamin asaan da makasao. Saan da may bagati basol mo langgong. Naglaing kang agpalusot ulbod. Ay, bakit? Kayat mo, taayabak dagiti naglakwam iti bagas. Kayat mo, taibabain ka dito'y barangay. Bakit? Kasyanak mo ta. Saan mo kumamot na dadaulan ti reputasyon ko karag iti bumarangay Kasyanak. Katsyak, kinasyanak kadimat? Adda ak ijay syudad ngagtrab-trabaho. Kabayatan ti panagadal ti anak ta. Idinto ta sika, nagnamay ka dito'y probinsya. Mangan maturog latar aramidem. Kas kada agbisyo. Agbisyo ka lang aruden. Inrurumun mo pailat pagbiyagan tayo. Nakapunpun abagas para iti makatawon. Pinakibiyangam kit din ngin lako. Gapo iti sugal. Pakawanan na ko ng bakit. Saan to na maulit? Talaga saan na maulit? Tapagtalawon kan. Ay, isan mo ta bakit? Kasyanak. Agpili ka. Pagtalawon ka, uno pakawanin ka.
Ngam, no pakawanan ka, masapol nga agsinatan, tapno saanen ang maulit ti kinalaglag mo nga asawa ken ama. Makapalusdoy mo na kitang ibagbagang bakit. Aglustoya ka makangag. Alakit adaken ka dayta, no aglusdoy ka, ikalikan adagos. Anya? Pagtay malatiw ka kasinsing, tulungan nakman. Isinan ako na talaga ni bakit kau. Basol mo ang amin kasinsing. Anya nga ita, si kalangan tiyan mo ka makatulong kanya kasinsing. Babanting pan nakisaritam ka ni Visay. Apay ayang amin na sugal nga sa miram iti biyag mo. Huwag nga raw, agbabawi akong kasinsing. Sa tulungan na kuma. Imbagkan ka, ta adabain kan respeto na kin ka. Gapo ta adabat bain kan respeto kan pala. Kasaritam ko mga rudibising kasinsing. Ipakaasem, ta kasyanak. Ipakaasem, teka nagatigundaway kong agbalbalay. Ay, Diyos kikiday. Agaramit kay tumot kami iti linulukaw. At iyong matagdaran. Ita, ay, kastan tayo suram. Agluluwa ka na kasla pawikan. Unay na tan. Aramidag amin nga bagam nga aramidag. Bakit? Basta mapakawan na kandi nakisina. Sigurado ka? Wan, ikarik na ita. Oray, anya pa iti bagam tong palag. Ulitak ti saludsud ko Sigurado ka? Wan. Sige. Sumurot ka kinimanong kwentong bigat. Tamapan kayo ije Ilocos. Ha? Anya nga iti aramidan tayo ijay. Anya tayo, si Kalaang. Saan kami sumurot? Ha? Sumurot ka kinimanong. Takaduam amang talon iti kataltalunan na ijay nga awan sweldo na. Awan ti sweldom. Ha? Ngamen, pakanon na kamat. Ken nasingpet at tao ti kabsat ko. Trabaho ak nga awan sweldo. Unay daytan bakit? Ala ano sa mon gari? Ta nasingpet mo't ni bayaw mo. Anya tiyam mo, no kasyan na ka, kat pagawidan na kamutla nga dagos, iti sidong ti pamilyam. Kaya't nakalaang, adisiplinaan ni bagat mo. Ditan kagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan na napaulwan. Adda bagas yaw, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka, padaanan, dagiti sumarsarunupay pakasaritaan, amay tampok matlaeng, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka, musical and recording supervision, Giovanni, script and direction, Jocelyn Oblero, manipod iti Triple R Productions, isagsagot kada kayo, ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka,